Paidbah nongshong Shnong Mawpen kaba Hima Bhowal Khadc Nyngkong kilatur ophis treikam jaga district council Dawa begide Weng syndon Acting Rangbah Shnong Nagaliang ka KHDC apo jalam jangba jambor war executive member ubadai pe yakatan ilaka mador ula khot yakran ikinongilam jagate ka kinhon uba aibor suna habakran bikla pathai khubor ulai thubo em ula kular ba mador kin saphaban pelong no da kajingji Rangbah Shnong at kum kajing kwa jugi Paidbah kajimbon ki Paidbah ki bawantur kala pelong ki pulit banwan tuklar door. Alor ba uni orang Islam la kot ketem di usem jong Hima Bhowal upha ini jong Islam ha orang Islam ba nganawan je orang Islam ha ka otari belaimak te na ka daw ko ba uni kyang jingpang ko be khandai don ti lapan sangi eno bat lapan sangi ya gani ga jingji orang Islam ujian penban yang utau acting Rangbah Shnong kram datep kini kan ikut skrip kabarim bat ki Paidbah ni Shnong buat usulia sop Hima Bhowal bat uni acting lu kram lo mi kata dorbar Shnong na dorbar Shnong usulia ita kini kan ikut skrip kabatamai kram tep ni Paidbah dia na kata kadaw kebangi ngimhon ngimon ngimsup yang ni orang acting wa usim ujit sop Dina kata kadaw hadin katogan ipur usim upha ginto si uang ba subha ba pen aino kikot isla giun em no Shnong ham ne acting ni dalili Shnong kataw ka khang persya yung ne Rangbah Shnong barim bangem IT got IT sila ni giun ni em no Shnong tat hadin bangilayo Rangbah Shnong pura hang ta kenyes IT kat kum ka jumpa Shnong jungi kum Shnong Mawpen in IT hak mar kedorbar ikikot kesajuran ni yang baru handai hadin kato kan ipur wan biang naga opos polis opos jangar kiwan ba usim uong bato IT no ikikot kislah di yakini ki polis ni opos jangar uong dari le no IT ikikot kislah ngalek yo hadu tanat naki boleh juga sampai banyak sudah nilai itu. But hadin tu nilawan ban apil ban bu hamni ha polisi council haka korporasi ini usuk tembar baong ba subhawan penbiyan napanta ki kendung keram yang isna namar ba usim na kerpat baong to wan ji nama cholo khamwan dina kata kadaw iwan hang ni polisi council